Ua puniti ai la Ua o mai lo whanoa noa Ma whau whaunga Tupu pea ia so uma Vai vai lo tinga talu ai o e funga Olo ua lo whailinga tamai Se ilonga o leo tina te mawhai Ae tu ia Sau lava o se aso Awa i se tali o na ia umanao Tu o le lang se tau mai Te ia o le sami se tano a mai Ua ngoto le lasa o le tonsa Ua lilo atu ai o whoninga Ari o le taimani A o i tau se maa e tama le vale Wa o le iloha Ina pe ai sea Ua whainga tai se fua fuanga O e lava o sia o taimani Na o fili fili ai le whaamaoni Malo o tali tonu La o lava saini Leva ve o na umai lo keli Tu o le lang se tau mai Se ia o le same se tano a mai Ua ngoto le lasa o le tonsa Ua lilo atu ai o whoninga Se tau mai Se ia o le same se tano a mai Ua ngoto le lasa o le posta Ua lilo atu ai o whoninga Ua lilo atu ai o whoninga Ua lilo atu ai o whoninga Alofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila o le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a
Fungamali down Larry Seen le fantu le tolanga mala pese o ao ua puni tiai ia lila. O winga le tau le vango la wole pe onda abrantu le tanto tano le tau fa le todo winga le tau. Pe ona tanto ye fo le niva yasa sili sound yentu mole eseta ile fai unga le niva fo yaso. Fa talavantu la mai moma fa funga sa moma lo le sui fu maruia male langi mama. Talo si olo maruia tanto mai le alofa malanga leo le tua le rifo ia salulu le solo tupu inisio tautuma o nanga ya fa yo le misi tanto le vea solo di onu sai mai ya se i ya tu tanto va ola ona mola tanto tongi mano antu ile fionga ile batuto langi le sumala wa ya tento ya pe o le swing o le sema mai le tau le si o le tu la sul malua ila o le o tanto maftai to ona fonga mua mal por kalambe o le hawali mafonga mua fa le tonu mai winga o le tau we pe ona moli mawina o le fa mai ia le ofisa o le vai tau o le so mo au kilani me sele tu iman tu o le motu nei iman tu o New Zealand o le ai mo me tau o timunga mamafa kama foi lele pe o le pau mai ia o le mole me ka o le ke o le mole ka polengi foi lele ai mama far ki mu ai alu ye no ka polengi ia ke vai ia ba foi de ko ia a masai ka pore o le ting mi dai mo wai singa masai ia nga eka ele rola e fa penga me le ka o le town poa ele nga ting leo le tofa ta o savili e penga na fa i lo mai ia le la vra mai tawina mai le town la lila se ia o mai i le ding vai ngo la woli o le tulanga le dai pe ona ta o mai o le a foi o le aso o le fa mai le tala o le taia o le aso for rain ya o le afo e fa pe ona ye le mo le afa tropical cyclone Tam was expected to transition into a deep subtropical low as it approaches the country from the northwest. A lot of winga le taia po le spray o le na ye le fa mo e ono afia ile tu imantu o le motu nei imantu po le North Island o New Zealand e savilmano lo si le fa le o cyclone Tam. Yeah, mai o lo fa pe mai le tala. Northland is under an orange heavy rain warning. Ya po o le ai po o le tu mano le o Northland. O le o lo ye le la tainga moti munga mamafa se ye le tu la iva ile po a taiao. E o antu ile pe ile va o le se lauanga se lau limas fulu milimita le mafia fia o le sua timu o le ava pele ona tolu al wantu ai le so se ia le po anta ai nai Northland e ye foi ia le vaenga ta o le orange strong wind warning o le fa pele ona ia I tonu o lea I tu malo mai le woli se ia le tu la valu ile fia anta ia pele vota ta o mai le ile avo ile amatanga o le diva yaso e ona wa fia tanto I mo meio sa vili manu losi ya en tam si yo la ma o sia ku ya cyclone Tam ma en tanto on le tu fa to civil e pe on ta o mai le so e o antu le ile se la lo se fulu kilomita ile tu la lona sawa ya e o antu fo I le si vaenga e o no antu le se la fa fulu kilomita ile tu la lona sawa no fanga ta lai ya o nisi na vaenga o timunga o lo o faapele o na yeila mtainga mo pito no dei o Coromandel Peninsula, Bay of Plenty, west of Karirau, e au fiai Marotorua, e Malekai Mai Ranges, so le kawhiola. Gisborne, north, before Tokomaru Bay, Tasman, northwest of Motueka, so le kawhiola. O lefo e yeile la ptainga mo timunga mamafa o tui na maile mo au kilani ma Great Barrier Island maile tau le tasi e le vaveau leo le aso fuwaile le aso malim a wa lava le si le fia le tulu. Auckland was also subject to an orange strong wind warning maile tau le iwa o longa winga o le seta tatou I au kilani nei ile vai ungol ni venga so savili toi timu o lona winga e te tau na sound uni le ia e le o se me fa tala le ia se tanto ko nga so langi e mo mi ai le ola o sanu timu o la uta vale e le nganta lea
mamafa mai timunga o lona winga. Ia o tau sau e fo masina malulu. Ia ale malulu wa mafana lona winga la te tau o na ola lele. Male ea malulu por ea mafana o lau tavale. O le ante muli na whai e se full service o lau tavale. O le ale teimi na sui ai le wha mama ea. E se le wha mama suau, e wha mama e le suau. E se fu le me tau o le wha mama ea. E iei ta wale whaingofiena ve e se matala e se le mena e tau o le wha mama ea. Ioi, wha mama ile ea le aluantu o lain mon mea o le e continenta o lau tavale. Ea iei fu niso tavale, e whainga tau na tata. Ia nao i lātou i le poto whaapitoa i lātou te mawhai o talaia. Ia le mea ngai ku oere me ka o le head cleaner, po le air filter. Ia mo le soi fua mai lolo ina. A whai ua koru kau sanga ere isui. O le makua maanga ia lau whaalonga whai le maluru e te leilo. O le matuanta ai o le pefu pala. E te tonu o lau tāwani. Ia ona e mafua mai le wha ma ea. O le silan teimi e tanwe ave lau tāwani o le whali insinia. Ia e whai le full service. Whai sole, se i ka kala i fua mara mea ngara wha ma ia le pisa verka mare lungo le kio. Se i wawa ai a kwa i pe o ngoko ko ingi au, ngi au kia pula. Ia o le laptua inga na e pe o na ta ua mai. O le na ta ua mai le afo. E le official va ai taua fiti. Ia ua aluantu nei ia le afo. Tropical low. Le sa a wha pepe lunga ne o Vanuatu to a tropical cyclone. Soli. Kusole ta vilinga o sa vilimano losi. Lewa avea nei ia mawha. Cyclone Tam is a Category 1 system. Ia o le whao Tam, Category 1. Ia pole vaenga na tas. O le ua nga i mai nei ili tu i saute sai. Ia rue se mai ai mai le Tanna Islands a nga i mai ai mo New Zealand. So le ka fiola ai. Ia o le ala wata pena ia le tu i matu fo o le montu nei i matu o New Zealand. Ia po i nai whangarei. Ala wantu lunga i nai ki Purianga, wha solo mai i nai whangarei. Ia ma isi pi toro uma. A whai o nei e lo afo. Lau mukuka fo i le fafu. Ia antantou lava i nei au kila. O nei le i tutu i e ni whao, i apa. O nei tu e lunga mo rim so i o pam ta avale. Ia wa tauna e whai e se fuafuanga. Ina ni te ua whele rei e se apa o lau mukuka. Ia ona la vea i leo stangata. Ona whai na i lea ele ngato o lantou soifua. Ia e lawe la vea antu i maoe i le tu la fonu. Lono winga o te tau ona no noa pe tu i le lei. Ia pe kala le i lalo si umale losi o savili. Te ua whai na soifua o stangata. Ia ole tulanga le da. Le wake ia wa e se le bea le wakanko iai. Ia ai o le wasam ia tu tanto. Ile e senta o le rei fo i tu sanga. Ile le ia le mau i mea le lei. Ia le lei fo i le tanto mantala fo i le nei vain tau o le tu sanga. Ia o whianga ia le manu le tru. Ia ma whainga mano longa. Tu wanga wa o ngā ale whanau nisi. Ia o tu ua tanto lei au kilani. Mo isi pitoro o New Zealand. Ia o le malanga atu i Australia. Fa fo i le malanga atu i Samoa. Ia maruia whainga malanga pia whapeo nei te sao ni malanga i le so. Po se aso le riva i aso. Ole
So for Mali now, for Mauto Tashi Asua, Mali Rubber Band by Samoa, for DJ David Piona would actually Nivaingola Woli in Ua Seattle to Timmy. Lewis Fuluma, Lutulus Fulfi to me to toy. On Talia late to La, Tash, Matu and Tali to Lantassi. On Fabella on without to tell il need for woli while I'm little puyeli yolo topa malo to manto per me yele sunga ya se uli malo lifi telefoon beode fa funga yele town ali la ole na uta oilas isa solid ves ole tapena America Samoa ole ba mantana celebrations po fa fianga elanga tile o polo kala me ese fa madantuai le antonga o se lau luas fuluma le lima tu sanga o lona fu pe ona mo wina mo ai foi vala ulia le nganta nu o fioanga o au fa fia mai lo tanto o tru i Samoa le tu sanga ma le foi tu sanga ai o le tele o le te o le lau lunga o nei fa fianga o fainga mele i le tai ole le to tele na tuli mata ia le tulanga ole ai ia fainga mail time America Samoa ila na fu ole rinto sanga pitai ole number 1 mail fa mtalanga le tai ona leila le I mafai ona fa tono wina anta to nga fotos ona ole mawulunga wa uma mawulunga wa uma ole na fa pelea ona to lo po tuai se mali poti na sang o isili poti ole fai mai ole antu wantu itua I le tau le lua. I le awoli o le so. O nisi o lipoti. O le fo ua wha pe mai. Ole watu wantu I le aso antai au. Pe tusa leo le tau le iwa I le tai au. Se I kau wa aia kula po o le fia o lipoti. Po o le fia o lipoti e lua. O le le mo le mea fo I le o le sa o mo le mo I ma le wha maoni. Ina de te fo fa ia kusaka lasis. E wha pe mai. Me ole ai o lunga ole o nanga ale televisio le KVZK TV America Samoa nem for you by motu sa o ile ntu ele ngantai lunga o le Facebook te lo for ile la ntu o nanga nai lunga o le YouTube se tanto tali pela well if ta first full way and tanto ni lo afal taxi Samoa America Samoa le for me o le town le I se ka ilo ye se fa tali pela po le tulanga ole on tu yai tanto finga me le tai ele fua America Samoa if you lo ye le numero o fantasi foi po sa me no mafia anga America Samoa le sa yatu wa foi le tu unga o le tu sanga fa tano van tu le vango la wo he deo vanga le mafuto mai sto ina na nai ma nai le mafuto mai nai sini ma so se ala la fanga o tangata nei o ilunga o ile stete foi le malosi o Queensland le ila na Champagne Maroons ka le inka te runga ko foi melanto stete Salavan tu ya junior for more le mafuto mai nai Brisbane Australia ma lo so fu le langi ma ole fesili ile awana moana sili sawa ya le pepe tala ileni o yana o le fofotua ana moana le ele vai tingle dei quindi sa velio ma lo le fio le faiva ma lo le fa ma lo si foi tute ma faiva lo filima ma Selina Brown mo tanto ma lo le fa tasi mele di vango las ka sia wai ko nga so kimu fa pengi o le mea ai foi le vevela o le ipu koko vevela man mo le mea o le pampa whanau vum kua pangwa mo le mea ka o le poloka paka o le kofo le lei fai o le whale o le si ai nganga ka ki ai ei foi le Penina
mole so te filo malu. Mole tu file te ne Samoa ya mala male ta no le sua. Le palu ava male sulla tonga ya mana tua. Ya mana tua. O tu pula ngata la voine ya so. Kasi mana ufa ali ali malu ai ti le fa Samoa una ole nanu. Fa mole so te filo malu. Now ya e mawale poto sili awane ya ona olo lua ia sili loto. Fa taki we no more fa fi man to go feel the flying on. Ja, maar het is ook dat je veel aan maakt. Alleen maar ten zou maar doen. Maar Savili, toen gaan ze Savili van binnen hier leer gaan. Zie je solo, leer gaan voor je zie. Ja, zoveel man lo voor je lele Savili. En dat ik wat je el Savili van le ton we lo was lulu. Lu maar je hier leer zo af. Ja, zo man lo le. Zet maar samen gaan lo to samen toe. Ja. Ja, le ole anga le wofia au maisko inga na nail mako au manus. Ja, au ja, maar hoe je telele venga je fo. Olga kale so ver nai mama nai. Ka ilo ai sesi fa lenga kia ka loli o ye ngai i New South Wales pe kusa. Ye malanga fa lenga kia re lenga ka fa lenga kia. Au le uma yo kalasio le do. Ja, le roli e o komiki. Ja, e kangwa fa suiki e si roli skampang. Want van tu so ja lino. Ja, maar ou skuna ki. Nai la fu ka ko mol wa mo ki ngoala wa ma kan kum le mo. I Westfield in Manuka. Ja. Ai la ja, se pi wa e kama fu ye le oi. Le Secret Service fu le President of America. O me fu ye fa maukaringa kama ka fa ronga ku base moment. Wa ye se fa le taxi de meri o le mall. Ja, malo o la walina. E yan temi fingal wenga. Al tele alten. E ki ka va ka polo vo le mfe fa I faf. Yo ka fa. Yo ku sengi la kokong amu ia la ko. Tayo la mo fonti mole. So ni mai le tanto wa por la mele le tu nga fantastic. Yo no on tu le fa fo wina tani elu mala ngai pa tu toi. Pa toi le ma futa mai lo mo vai kosi. Ma lo fa toi le fa si mai yo su just tell. O le ma tu dai Logan ni Brisbane Australia. Le fianga ya fa muy teo Paulo Federico ma sione pule ya agenese Federico. Ja, toi le fa si mai. Fa le fitu Vendorf fa be foi ya amalamo fa woter. Bernie Lava ele o social ala fanga e meisi na I maunga ala pati. Tano fai. Ma lo le soi fua ma le langi e mama. Ia mana tua pea oi tano sanga oi mana tua au fuala. Le o maua tala, o maua la ora pipa. Mana tua le do featu. E se umari poti au tu I lunga I. Ia le la o maua sa o le tanto le ora pipa. E winga le tunga fau tasi a Amerika Samoa. O le mo saule fa sa longa fa pea. Ua tolo pone ia le tunga fau tasi len fa mo e faile. So, ile tulanga piori il si tia I lunga wa uma ile do fanga lea e fa pea e pa ma ile fana mo le tunga fau tasi Amerika Samoa. Lea sa fua mo le tai ona leila. O le wa e se to fa le komiti fa foi. O le a tolo po se ia le tulai iva ile tai awa. O le sa fa mauni mai lea ele deputy chairman ya po le sui te fono committee fa foi le komesina o le mutanga wengo le America Samoa ta anga seite molinga e pe o le yele fa talonga ma le KVC KTV I America Samoa ya o le tulanga ya o mantua ya America Samoa e fa ia si maulunga wa uma I le taimi fa ia mene o tu unga fantas ya ole sanga le mu ole puinga ole soifuo I lanto ya ole tau vai le fa anga tam ole bepi to siliana na tau
Ele ka ua le mua ai nai fu ile ka faola. O le mentau. O le tini uma tātou sa. Ele fu se va fu ile ngā wa ke ia pe wa va mau. E fa malo to inu ma fi anga. Ia wa ai longa i su ka ko ile sona hinga i America Sam. Yo. Ia anto no fu ai ni sino to fu ia ni ta faonga. Ia la wongo fongo ia le manga ia fu ile lo apa imu. Ele manga ia me ngau apa ingu mo ka vale la popoa. Ia mo me pasi la iki ngai America Samo. Ia fai ai koe o ngai ia ka kowori. Ia fa malo antu ia sao ka tu au. Ia va pe foi mulipola pio mulipola. Ia ka iloi. Ai pa wale o mulipola foi lele. O le ka fiololo. Ia umalolea. So ilo mulipola le Wayne Laus. Ia pi ku kolo ko se usole ia mulipola Paulo Arona. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Wana ole fetu moana a onga amata po le moana stars ECE le a onga Samoa Manrewa. Toa tusi luata sitolu Weymouth Road i tuane ole e kalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau waina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasinomanga, ai maise leo le whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tia le tai au. Whapea le tia o le awauli. Nappies ma wipes e ma wafua. Whafsota i mai loa mo se awanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo i su keriso. O te wala aulia i le hava ma le whaaloalo, o e malo a inga. Tau te susu ma whiwhio mai tātou whai sauninga, i le nei sauninga whaapitoa ua whaingoina. O lo a inga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingata o lo fea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhitauli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu valu a perila, i le lima i le afiafi, o Lau Universal Church, sfulu tolu Lempi Drive, Manukau. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. So fa mamalu Yesu Keriso le Nazareta o ia lava o le faola o le ao o le kalesia o ia foi o le tātou tupu io le o toi moele nei manua e whaopopo atu I foi se isi whaopoponga o le tātou por kalame o le lui tau mo e via vai tau ina lale ke nese tolu alona whai upo se furu mai tala ke nese tolu alona whai upo se furu no whalongo atu I lau sipo fonga I whatoanga. Ona o fefe ai lea. A wawa o le lava. Ona o lafi ai lea. I was afraid and hid from you. Mai no whalongo atu lau leo. Lau sipo fonga. Ona o fefe ai lea. O le kaimi mua lea. Walango ngai le leo ar kangaka. Mai ke nese mua lua
o le kolu. Uma whai me uma. Ale kai mile whako alangonga i le leo. This was the first time ever ua whaalongo ingai ua iai le leo o le kangaka ua kaukala mai. Kaukala mai lungo lea o le fefe. O ai lava le haka mai. O ai le kangaka e pei o le alalonga kingo le malo. O ai whai mai e longa kamau a inga e moi aulo alunga e aulo e afu i aulo. E iai al mele o le fefe. Because fear is just one part of life. O le ngā kula. Me kaukupe, health, ka maainga, so ifo malolonginga, career, kulanga i meo le marriage, o meo kau i vinga, ma kau singionga le o langa ni, o ele maliu, le oki. La hawhai marikala la apostolo o le ala i le manui o le oki. Ai kau ke fefe ia. A o le mela le manao ia challenge malu i lo loto. It is faith in God that strengthens your heart. O lo fatua tua i le tua, e wha marosia oe, e ke aire fefe. Oe wa inga ngā kaukala mai a tangata i le tua, kaukala mai fefe. Ma fua isia, la ngai laua ngai loa i ele me wasese. A iei se me wasese, a ua ke fefe, a e alu ilu mo le tua. Fako ese, fa maua lalo, e fa pe ngā fo i le vā oe ma le se uso, le vā oe ma le pule o le kampangi, po le whala pupo konga, po le makanga luenga, po le whaife au, bai tu tusa umatatou, e ia kai mi kako ke whaale kongoe, ona ta tau lea, no tātou wha maua lalo, leisi, ma maua le roto wha mangano, ia anga le mai le tua ia te ole ne aso, awa ke fefe, aia maore lok wha mangalo, ma lok mauralo, ma ia whatupu ina lo whatutua i le tua, e ki ngei ai le fefe. Ono le soa fo Yesu. Amene.
funga mali na panga mali yupo faivalo male tumuita ia mea lofa la manta mea lofa le dei vai ngola woli bele pese wa fa go ina ulua I paseka le li imbalona am so ina utoi tasi mala fa bidute on the talo le tula e tasi le dei fo I vai ngola woli fa tanya tu le sunga ile fa ia pastor Rolani Mikaele Leonta mole polka lamdao le luita mo I tanto mala me o te mata fifi ia o la se mena te fifi ai o la mafu anga wala ina e fifi sa e fifi mo ai po le na o fa tope ona e fifi ai se ale me o e fifi ia te le mafu anga o me ka ko ke fifi ia e tu tawana ye so na mafu anga I ke ia e ngofu e ke ia wa e fifi ia lo na mafu anga Tayen tu ya sala saliutu timu fuamantu le mautu mele ya wo elanga te leo ten lui idai Westgate au kilani sifo e sete tanga mo mala inga le mautu mele di vainga la woli to fini ya kidese Marina mala vainga lo mautu mele da Kansas City Utah I America le tira ya lofa mala tama ya isaya taia le fatasi mai le vainga la woli le tutua ale Radio Samoa afine misiela mtala len fan tu momo o tanto tu nga fautas ya I America Samoa o leana fa mo fa yele town na leila ya le wa yele fa mo tu antu le town liva ele town wan town mana tua o light behind the vainga la yo America Samoa ya tanto I tu moa ya po Samoa fo ya mai nei New Zealand o la e fia le wotale tasini le wotale luo I Samoa ma America Samoa ai ese laso ya ai ese tanto le tu la o le tala o le va le taia wa taia o la wo yele fa mo tu want to ye tu ina ya le tunga fotas o le tala le va America Samoa o le tana o le va ya I tanto de New Zealand ya fa pe fo o le tala le va America Samoa tu sa le al temi ma Samoa ya tana o valu ya tanto ni New Zealand tuli tawan KVCK TV e longa o lana Facebook ya malunga fo e o le YouTube talo sia o le a langi le lei e mamalu fo I pe o le sami le aso antangau se ka ko maka po wai le o le a yo le a le lei ya lana fatinoi na foi o fainga me le tain I America Samoa I lana fua I le antoa I o se lang lus fu lima te sanga ya talo na fa mtuina Jaya Maria fa fonga mai o tani mai a te roa mo lau nof ta pai mai o fa sino le fainga malo so fa tasi le matanga ruenga so fo malo lo ne fa o ngale u politina pole tamatai women ai le o fa o ngai lo fa o pungo le tanga tama to pole pregnant people I ana so te inga winga I mata o puta so fo malo lo ina sa te siatu tamatai minister lango so fo malo lo ina Casey Costello, il officer Celia o ye nei Dr. Dale Bramley, il so fito mati. E fai le matanga luenga e faonga i le ngana moni. Po le ngana manino. Sa e ta waile na tusi e yani tusi singa sa taunu watu ilo na officer ma le matanga luenga so I fo maro loina. O fa asino ai I tai matina oni tangata mai to. Ai o tangata e yefa au tangata e mawhai o na toko vea se pepe. Wana o tina mta mai tai mtanga te e ai tu tino te tina e mawhai ai o na maua I mai tanga mawhana wina se pepe. E ao na ta wino tina mta mai tai di salava po le ale o wala e whai loi na I la tau. E rusai male tusi. Sa tusi ai le limo Costello I whainga le tu tusa ma le whai longa tangata e whatino ngā so I fo maro loina. Wha pe ai mawaianga e pe o I tu tino whasino I tina mta mai tai o ni mafuanga. O I manatu ai e te taura wha o ngāringa ngara patino e anga tonu I le tu ai ngō tangata e ai. Sa pasiringi le Tony Sila I le matanga alua ngara soi fo maloloina. Pe ai se ai la tu te wha o ngā isenga ngana tā whai. Ai po le ale umi taru na wha o ngāina. Ai po ani suinga ua whaia taru na mawatu le tusi a Costello. Ai sa whaaria suiso upa le matanga alua ngā e le isa ai ngā whaatino le ofisa o iai se so o tanga ma le wha o ngāino le ngana e tā wha ia umai tu ai ngō tangata. E leo manino pe ua whaise suinga na matanga aluenga e ngawhai ma lea mta aupu taru na mawatu le tusi a ilana li poti whale tau sanga le wafu maru
tolu i le lua fe ma le rofo wha. O lo whaonga ai tu singa i ngeinga ngane lua o le tina maitanga ma le tangata maitanga. Ai ua whaalia le whaia o ngā senior ma le ali sue whaapitoa i le University of Victoria Wellington, Dr. George Parker. E beona whaiana sue ngai tangata gay po le LGBTQIA. O le atusi o whaasanga tau wai i whaatinonga pito siliona le lein. Kai tā wai, o le atusi o se vaenga o se tūleinga lau tele poro kalame i tau singa tu tuso so i fō malo roina whaavau malo, ma o se tūlanga i le fiai o le tiro ua piki, e lau whai poro kiki au te aroa. O le whaamatau mo e whainga whaamaro steine whaia i se tina i Hawke's Bay, a whatoana ia, so taro na whola e tau wamo se na whoile lau lau ar whona whaatonu, a le tāulanga le e tu malo. O le tūlanga matau tio whaatūpula ia nei sa wanga e whaia i lunga o wala so tenga lau tele. O taula ia e whai sui e whirwhiria i tofinga ar malo, whanau maainga mai wharinga mai patino le mafuri le i tupa tina matamatai. I whainga palo te whai tū malo o tūlau tamai. O tina matamatai whainga malo whai tū malo i le tū. Wala tū whaasoina tala i sa wanga i lunga o wala so tenga lau tele. I Hawke's Bay, le tu malo luas fu tolu suis fono sa flia o pole no uma e to tolu mal te fono tina ma mai tai mo o yese mata se mata u lo longo ini lo longo ni sa wanga i lungo o wala so tenga lo tele o le alefa alo tu tele na ila to nga lu e nei to finga ma lo o le tina fono Hastings Wendy Scolum sai falia sa to yo tonu lo nei ngo mo fi to va ai le ya le mai le u ai fa mata u le finga fa ma steine. And tell me le teimi o ia mauaina i whaamata u whatu vevesi a mi o whaungari e whai atu ia te ia. Whaamata u ilana whanau ma tumu whainga e whawhewhe o ia maringa luea i tofinga na malo. Ma le tero nei whaamata u ere o whaau whiowhia e whaunga ingo moni ma upenga moni o ti singa a e mawhuri lea e le tu pari. Whaari e skolam e whiowhia i janga te ailu i te wina o ia iana whaung whain. Whesilingi ana palota. A wari i o ino na manatu whaalia. A wao whainga whaate mo klasi. Ai o whaamatau e patino e lon tangata o se whainga pala ai. Woso i lunga le no mero tangata e o ina i ngā runga whawhai au ngai New Zealand mai ai o tau sanga o le mawa lalo le ni stara. Whaari e universite o tō tele ato mai tia onga o whaulu i ngoa li tau sanga nei. Ma le isi o tō tele o mai e tunu i whafo. O le si tio le no mero le stara o tār whea ngai le le mal timi nei. E peo na lata mai nei sa lapata i aere matanga ruenga wa onga. E patino le ia o maurulunga. I se tūlanga la matia telo le uti o whaia onga e iain. I le University of Victoria Wellington o le stara o tamaiti e fia o ina i ngā runga whaia onga o a onga maurulunga ua whaaruina le numero le lua salau sfulu. O tamaiti a onga i nei a onga sa lato whaamatali nai le SS o mafuanga o le whao Sofia i whaaurua i ngoa. O risi sa whaalia. E ia whaia onga i o lato ainga e tō le tere mare whaasolonga o ngā tūpuranga o whaia onga. O nisi tamaiti sa lato whaalia e mana na o Sosani i tamaiti. O re te iulo rea onga moa onga i University of Victoria Sue Sherrington o i whaalia. O le si tango le numero o iele tūsanga nei. Sa ia i lawar whaamoe moe tuluai. O le stara tūsanga o mawai e masani ai o na mawa lalo. O le whaatonu o le prokalame mua a onga whawhaia onga le University of Victoria Bend Ingerton o ia tā ua o le toa telo tamaitia onga e o mai sa o lava mai le mai ai o le maua o le tikeri i Victoria. A e lava foi le numero telo tamaitia toe suita le ni o ngā ruenga e a ngā iai. O le masina fōu o e whaamatua i le ipote o le matanga ruenga o a onga i le stara o a onga whawhaia onga. O le sotanga New Zealand le Pasifika ma Amerika o sili atu na tāua na ilo le mea sai ai. O le manat whaalia leo le minstara vai whafo New Zealand va vasa mana e Winston Peters. I no mai ale vai e Hawaii o le nasi singa masui o le Parliament le Pasifika. Wa nga ia nenei le au malanga i fiti malolo ai, ai le ianga i ati Vanuatu matue te liuma i New Zealand. Sa whaalia Peters, o fuafuanga whata o tomasani o mea tau ia Amerika ma New Zealand sa whaasenga ina a o iai i le malo tolu i nei. Ma ia tā oai o so tanga re Pasifika ma Amerika o tele atu le tā o nei lo le taimi sa iei mōmua. O le whainga pa anga New Zealand ma Amerika o tū maua na vea, ma se tasi o maafutanga pita umi o tūla i mai maritau, ai patino lea, ina o tilo i ele so whaatasi o mea nau i ele Pasifika, ma le atina ino le si o mianga re puipuinga. Whaaria Peters,
O le a feo Hawaii sa ma whai ona whasoa i a tia ma le sao New Zealand ma whai ona whaia i le ngarulu ai ma paanga whai tulangi le tulangi. Sa whairua i sui o leo malanga ma le kovana o Hawaii Josh Green ma i a whaamaoni i a Peters i le sao le walo lo ngā whai New Zealand ma le whai ngā malo o Donald Trump. O le state o Hawaii o se state malo si ele ngolanga o le vaenga whau whai le Democrats a betat o le lei tele le lato whenga i ma Washingtoni. Ma se mōri mau mai te tonu o le whainga malo o Tāwai o lo sao le whātinonga le malo New Zealand. Ia taro tā longa o le tamata alo whātun tonu talu i nea le o Blacks o wha mautune i a pani Richie Maunga. O i whalia, e matua inau nau e fia ta alo mo le au fila le ANZAC i le tā longa ma le Liona Britannia pe amalangane Australia. O maunga o te alo ne i a pani sa wala uri eina te alo mo le au fili mai tamata alo laka pilonga i Australia ma New Zealand. I putia i a pani o le whaia onga mo moane o Blacks Ian Foster. Sa fsota i ati a maunga mo le ta alonga i piona aveai ma whaia onga o le au fili a le ANZAC mo le ta alonga ma le Liona i Adelaide i le asus fululu o Iulai. O maunga o lo ta alo le kalapa le Toshiba Brave Lupus i a pani. Leo lo whaia onga i fwoi ma Foster. Ma ia whaari ai leo pengo whamtalanga le rugbjp.com. O lo nau e talo i le talo whaavau malo, mai o le aia tā pai lana kalapu mo se whatananga. Sa ia whaamaoni ai le talano i ato Foster i atea. O le talo whaavau malo muni o maunga sa talo i ana talo whaitau i limas mo le ono mo le All Blacks. O le sua ngā shampini mo le ipororangi o le ruafi ma le futonu le sa whai ina i Afrika i saute. Ai le whase ati i a pani mo na whea ngai mo le toto sanga ma le Toshiba. La wharia e maunga, o le taaro i le talonga ma le Liona, o le a whaamalia i nai le whanau naungolo na manaonga. O ia ta wai, o ia misia, ia talonga whai te uri te tele, malai te tele, ma o le talonga o le a tūra late iei a o iei a pani. Liputi ai fōi sa tala no Foster i stasio afa pita umiru Black sa iei, Aaron Smith, le a fōi e taalo i a pani ina ori tai ama taaro whaavau malo, e taalo i le awal ANZAC, whaatasi ai mali tamalongolo ngā momoa, a le Wallabies, Michael Hobart. O maunga e le ta alo whaasanga tau lava i le Liona Britannia, i lana ua i ta alonga whaitau lia mo sa ta alo aino whirwhiria le All Blacks, a tasi le tau sanga mulmuliane, talu ona mai a le malanga ta amilo a le Liona i New Zealand ei. O le winga le All Blacks ma le Blues man te rea o i talia neisa kone kalate ta alo kalapa i a pani mai fōringa mai o le ata puni ai fōi ma le whaiti to o ta alonga whaitau lia mo le tau le sawa. A whai loa e lea tau le Roosevelt tau sanga, i ala na ngā yoi ngai lunga o wala so tenga lau tele, muliane wha maonia ula kapia le Blues, ili tāmana sanga so pala kapia Pasika. Ma ia whaftea eo na usa tā alo whaia o ngā pūlenga manau tā puai. E na te le whai loa po e kalapo le tā aloe e pe o le ale umi o la na whea ngainga. Ai wali patia nei, o tā uai, wa ia sainia le whea ngainga ma le kalapo le Toyota Viblitz, le tā aloe le sui mōmore o Blacks Richie Maunga, e whaia o ngai fwoi whaia o ngā mōmore All Blacks, ia Ian Foster, ai ua wha mautuina le pule au au, ai sis, tue wha sa o tu tala lea, o le kalapo le Toyota Viblitz, ai ua wha mautuina le pule au au, o le kalakapi wha professor le lakapi New Zealand, Chris Lendrum, o le awa noa lava i tele, ai le whiriwhinga o le All Blacks, i le tau sangnei, e u lava le sauni tua New Zealand, o sea whiriwhinga e wharangolango lea, i le whaia o le All Blacks, Scott Robertson, a ma te talonga whai tauli ale pe unu le tau sanga nei talonga tolu ma wharani a Iulai, i Dunedin, Wellington, ma Hamilton. Tala nal ne yaso i eile tō whia mali e tangata umasoi fōia. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
maunga le fale o asomua lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile loto what's up iliu ai uata nei uiono Longo, e pei ole maunga a matatia tu falau nei le la folau mana ua fola sia me ala ole tale i le tausala ua faalia so fanonga o te wina male fia fia wa ele tifo ile nonu e uso samali ma fale upolu la ole fisa la ole solo wala e chasi le maunga yono lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile loto watofu iliu ai uata nei i fuiono Samali ma fale upolu la ole fisa la ole talo wala e chasi le maunga yono lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile loto watofu iliu ai uata nei i fuiono Supermalina le Pacific Love Band i le rivango la woli ma le pese wa faingoina ngongo sina o le vawe da was fuluma le fitu bidu tu teni ale July tasi Dayantia se yuli mo tatu tala maile daya le uto dantu le di fo ya woli la tum fione fa funga ye le July noa e le woli dei la sululu dei ya sus fulmaleono le di masino a perila lua fe lo lima tatu fa wa le radio Samoa por la mela woli ma funga mo se yuli le July fa e le afia finei ja, van tu ja supisiu Josefo le mau to mele rivango la woli elanga te leo le nga to muli male ai nga le fa tasi me da e Brisbane i auseta lia ya but we fo le seta ya te oltina male fa now au finga wenga le a mapu I fanga lele o le mafu to mele rivango la woli elanga te leo le au nga sese yo malo ya to le ona sai foi a wale to singo le so fo malo lo ina na yo tantu tama matina mat tuai dai mapui fangalele ya o famrianga da malo faanga mai ya fitu ya de lo fitu nai fo meng van dan van toi foi e nei te mai tai sa o lo o tausia ya pe fa ulu yai ya le vainga leo nei te mam tina mat tuai dai mapui fangalele I sa mo e tangi lava I lima le telo le teng ya em moli fulanga nga fa tangi le telo I kale sia fa la potonga ya matanga te to tas ai nga te to tas o le maua le avano
e fiso soani e tuai matu antu le tau au il ngā luenga tamu taisa ia wa lava le tau si o tama mana tina ma tutua e le o whaapito au ngafa le nei au nanga ise e ka le sia po o se tal tolunga kirisiano e oi o lo whaatau taia le ka le sia katoliko ia le au nanga nai mapu i whangalele ia a whaie tia he tamdu antu i sa moa ia whai o nei lava lau whaasoa ia le me tele tia tui mapu i whangalele ia e avantu iai ia singa se leng ia o sina au whai singa kaukalo ia po le lava le me te ngā whatia soso ni le ngā luenga ia i lantou ia o lo tau sia ta mama tira ma tutua o lo o iai ina i mapu i whangalele ia o ili si vaenga le lunga i alo sina anti ia e fo i maraka ko vaenga le uta o le Aikele Crew Vlogs mana ia o le ngana o le mele o le manuru lo me tutama ia ba tangle ma to mai le vaenga le woli e ise te mila tamai wa o le wata tu lanta i le wata o le tamanu o le whapele o na toi siti hantua i lunga le tau o le tise i te tonu lava i au New Zealand o le whamele whaamtalanga e ono o antu i le 25 tala i le masina o le ACTI i lunga le tau o le tise ai le mafua mai lea i le whaale tonu mafisuia inga o le tau e pe o na tātou muli mawina ai le i o antu i le tau manu lu po le winter fo i tonu New Zealand o le ACTI i lunga le tau o le tise e le ngatu i tonu New Zealand ai whape fo i tonu au Setalia o le mafua anga ia ona o tau o le whaonga ina mo meo pou a mea fo i e whaanu e lunga leina e le tise e le nganta ina o substations e whapea fo i a pou mawaia o lea e whaonga ina e au atuaile e le tise i maota malawa e le nganta fo i leo pisinisi ma company e maso spito nuk lawa i tono New Zealand ia o le talala na leu te whintau antu i lunga i ma ufa peane seli mire me je kala fiari o le fula ko mire kala nga ale mafaki e yo mako ia ai ele se tanto me fa o e matua le tasi o pou fa pea o le pilot ele anga ia tu i matu le na matua i motu sia ile le tisi ina ua pa u ilando se pou o e mantu masalo tau sangale se vanto di e mantu o pou ni pou o meni e fa na vai ia e ke lea la ngō ku au whainga luenga po kon karate ia la tau te maintainina pe la tau te wawa ia wha leia la ia poune. E whaile mo le meka o le maintenance. O lona winga wha asua au ungaki wa aipe ye se vae ngō le pou ua pala. Ia ai o pangale. Ua tu ua i fo ele tamititi e fo. Whai mai. Ia o la ngāru waku kara i umangaki. Ai le wha pi e sangaki e mau ele kasi o vae o le pou. Ioi ia kalo sia mo i ngame ai ni te wa te ia o ile an to lau pili ele tise ile nei masina po le masina fo wa halu i lunga ia o lona mafu angalera tono New Zealand e le val se fulu anga ile lus fulu limantala ile masina le ole ACTI ile tau le tise i au se talia i nisi ia po le tele vainga i Australia o le ole ACTI lunga le ivantala ile masina Yanga, o le peo le pao i Samoa, ia o le siki a kua i lunga marakau raka koe kise i to tonu o ni usila nei. Ia lonowi, e ka kawanga ko manga whangawhai i mene, wai peo lau whai antu lea son nafi. Wa umaso la, o le whaatu le tai nafi, o le o mai o whawhia, o mai o alala, wha avevela, ia pe whai ea tāntu kuka, ia o le wai teimine, o le tele o vaenga ma o loa i to tonu mauta malau. Fale whainga aluenga mpisinisi ma company e wha moe moe ele tūlanga tau ele tise ele ngantai tono New Zealand o Australia ia mi se volo tāntu uturu i Samoa a wha le tonu la ele tise ma le lava fo ele se le ni tongi ia tāntu pili o lono e ono motu sia ia o te whawhutaia ui ai nei New Zealand o lewe i ele suinga fo ele le mo nei ainga e mise lava i la tau ta mapo tina e nono fo totasi i o la tau mauta mo la tau lawa I le ventau le tau malulu, pe yei se wha le tonu fo i lele o le tuai o na tongi o le pili. Ia o le nā, e le motu si antu le ele tise. Na paua o lea a whai o le lava lau wha soa.
Ia ona wala aulei lau company. Po ai lava le company e le tise. O lo o maua antu ele le tise i lou mau ta po lo fale. Ma tau ye. Mali di. O le vaia so ngei o le makua kele o mei o ke pisi ai. E fai o le kausinga o le ainga. Ia o le kale sia. Ia o le fa le velave. Ia o le mela le. Si koe mo mei lau pension e le si lua vaia so na vantu la ina. Koe vede fingofi. O le mea na lea le ina tupu me nei o vevesi. Ile lano langi a tōne. O le mea ta ua communication. Fe so o ta inga. O le telo le ting. E fe mantea i an tātou tala. E fe mantea i o tātou langona. O na le maua mai le pai po la fai. Le mea le to tonu o lo loto. A lawa e whaapea. So le ki o fōwi. Le vanga awa kakaua nga yelo mo makua. I hoi. Vai. O isi tangata. E alu ilunga tausanga. Ai pi alu fo ilele i lalo le mana malama. O nisi o taimi. O la e fai male mautinoa. Ki nganga fai a koe le whekau. O la lava e fai la. Ia o le tuwa lano le porkalame la wau li mafunga mua. Ia tautua na ma tātou. Ia koe fai ila na mea na o le communication. Ia po le fiso o ta inga lea. E le nganta i tutonu a inga. Tutonu o whaala putonga. Tutonu e ka le sia. Fale fai ngā luenga maso se mea. Ia tātou te iai. Awa a le reira kamaranga. Ia me se si anu fai kala o resi. Awa ngā kakana kua le awangoa. Au mai lo whina ngā. E le reira ko mumu kongo i. Ai le anga lo ko mumu ilunga o Facebook. Awa e le ai ia ma se mea o ngai maua. Mo faa fofonga na ia longo faa tutuila. Ai se i faa fia tumo oi. Le lupe uluiva. O te mana tua e fia i loa funa lo uaina. O i tamai po tasi o te tiuai i le lalolangi. Si o unu ue ua nasi le tangatangai. Uai e le fale mai ma fale a o na papalani. O ngatai e iai le vai o fiso tafe atu i le sami. Iai male alala o papa ua fai le ama e vai vana. E kouta si ua siri le matolasi. Manu usafe si o umatotu mai i le sami. Sau ia la ia. E te tali tonu ai. Awa o si o unu. E se male fai me ama fai. Tu uloa o ina fai solo le mai moana. I to tonu alo unu o po tasina fanga malama. E susu ai tua tanga loa fio mele isea. O ali isa ona o si o unu umai anamua. O te levi i valepe o te fai fua o se tala. O nai a upu le ngale fa ale tonua e awa se tangata. A fai e te le usita i e te oi i le pama. A fai ua fiu o le nuku o le asava i loa i le ala. E pota si ua sili le matolasi. Manu usafe si o umototu mai i le sami. Sau ia la ia. E te tali tonu ai. Awa o si o unu. E se male fai me ama fai.
tau na ngai lea tua mo tangata uma. Ina ia manuia ai ngai le malo o lea tua. Amalo tua tangaloa mamele isea. Le uso ali ilu filu matau na niua atoa. Le tele o malu e maua o toa ufaia. Ma one lea muli muli Samoa e masau lo uwai pai pai. Si ua sili le matulasi Manu sa fesia umoto tu mai ile sami Sauia rio Ese salito duai Awa osia unu Ese mane fai me mapai Si ua sili le matulasi Manu sa fesia umoto tu mai ile sami Sauia rio Ese salito duai Awa osia unu Ese mane fai me mapai Wa ye neile la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile, a wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa I Mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 fafa, olua tasi 5 tolu fafa, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whantalanga. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Hoa te lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata esese. Maua se nga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar selau ono lua lua balu fitu tasi. Ovar selau ono lua lua balu fitu tasi. A whai o iei se tāwale ua lewa na e mai mitia. Tusua ne loa I le high pin cards. So se tāwale I le lei ato atoa. Tu salawa pe le lei lau tutongi ai talafu. E ma whai lava o na whasoasoane le high pin cards mo oe. Tusua ne I le 5 Torotasi, Great South Road I Otahuhu. Pe apalai I lunga lau penga tawhailangi. O le highpincards.co.nz. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tua ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai vatolu. Radio Samoa. Tasi mai vatolu. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te fia foi whawhiloa I tātua tunu, a tātua wanga I atu foi le nei vai aso, tāua, o le whamanatuina, o le maliu, pua ngālo, tātua li I whaola o Yesu. Ia, o ni whiau foi, ia whatatau I le tāua tele, o le maliu o lo tātua li I mo tātou tanga sala.
O le Roma e 5 al whaupe ono e whapea, a wana maliu ke riso I ona pō e te tau wai, ina o vai pea I tātou, o le sui o e whaale matau. A le upu mo oe I le nei vai aso e whapea, I le nei aso e whapea, o le whiau o le sātauru, the message of the gross. You know e tele manatu malangona o tangata, e winga I le sātauru, Eva ai le sātauru I lava le winga mai e te oi. I le tele tangata kerisiano, o le sātauru pe eva ai, o le ata o le manu malo, wafo o le nga mangu malo a Yesu mo tātou. Ai le tele tangata le tali tonu I le tua, ava ai le sātauru, o le ata po le whailonga, o le toi lalo, o le matanga ma le whaalumaina. A wafo I a whape ke su e vai tau sa whatau ai le nei whasalanga ma whaina tangata ma whasalaina tangata I whasalanga le nei. O le whasalanga sili le nei ona matanga sa whaongaina e le malo roma e whasala ia na pangota. Ma o le ele ngata o le whasalanga sili ona matanga maungaunga lea. Ai o le whasalanga sili fo ile whai mai, e sili lona ti ngā, a wai umi o na whatau ngā inga le tangata, o na whatu a oti ai lea. Dela, awa ai I le tele o tangata le malama, o le sātauro, o le ata, o le toi lalo, ma le matanga. Pari e te au pe awa ai le sātauro e tusa ma le fionga le tua. Ia te au, e whamanatu mai ai, o oe o le tangata ua lofaina. You are loved. Ua lofaina oe ele tua. A wafoila, a wa aile sa tau e whamanatu mai, ele ona oso ulelei, na lofa mai aile tua, ai ona oia na lofa fua mai. A whapete wa aile fua I tau sa tatu whai tau ina whai mai, a wa ona pō e te tau ai. A whai mai, na maliu ai Yesu mo I tātou, a o vai pe I tātou whai mai. Na maliu ke riso I ona pō e te tau ai. O le upu pō e te tau ai. Luna winga, o le kaimi renga maliu ai Yesu. O le kaimi sa o lava. Ai a efesiri o le ale kaimi sa. E ke su e aku le kaimi sa. O le taimi sili ona vai o le tangata. Ma ngā sala o le tangata. Wa ke vai aku whai mai. Na maliu e whai masui o e whaale matau. E le maliu se kaimi fo ilea o le kaimi kakawai a ele o se taimi le lei o tangata o le taimi sili o na leanga o tangata ai maliu a Yesu winga o le kaimi saonga maliu a Yesu o le taimi o le leai o se wha moe o tangata fai maila loi fu lesu fai upu a wawa wha alitino mailo na alofa I a te tātou ina ua maliu ke riso fai masui o I tātou ai waile upu le whaonga a o tātou wanga salapea. O le teimi lava le whaunga, o le teimi le anga o le tangata. Whe mai, maliu a o tātou wanga salapea. So, ia te aula, a ewa ai I sa tauro, e whamanatu o tuai ia te oe, o le tangata le anga, ua alofangia e le tua. A wafo I le whai mai kara puspaia, o raka kukai mi le anga, teimi te tau lea, na maliu a Yesu mo I tātou. Mo oi le nei aso, a tatu saungi whamanatu le nei vai aso, le maliu, pua ngao le li whaola o Yesu, e whamangakua ia te oe, e le o tangata ngā maliu a Yesu, keimine Israelu, le nga wala au, whasa tauru, pe o Roma fo inga la kutu ia Yesu I whao, po kai afa, po Pilato, ake loa ke whapea I fo, na maliu Yesu, mo au le tangata ngā sala, na le anga au, na matua mamawa umaletua wa e whaakusa oil keimin ngai ke olai anga le maliu Yesu o oe fo I le stangata le anga mamakua mamau ese maletua a olea wa lofa mai o ia mana la veai ia te oe le tangata anga sala le tua whaafitai lava na e maliu ona oa wa lofangia oa o le tangata anga sala whaafitai le taulanga na e saunia mo I mātou, ia vi ia lau suafa Yesu. Amen.
to fo il Santa Romaya AJ Nazarene to le fo le divang ola wodi to lungan twile polgala medale a to leola maya pastor Rafael Copa le Assembly of God Ilano la to Moses fa bonga ile so antaya pa to wodi le lo fumlanga le yole to le woto is fully mabiduton talo le July lu tan lu sa mai se yuli mo ta to tala ilona to awidatu. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au po tau fe malanga inga. E au fia ima ta au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. E leo nga tasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla i mai whaalawe whaafose i e peo se maliu, se pili ele i mawhauwhauina, po se mata upo e awhia ilo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe, wala au mai loa api o le Finance Direct Limited, i le o lua lua, o walu whawha, lima tolu tolu. O lua lua, o walu whawha, lima tolu tolu. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Samoa, kasilima ibakuru amo. Lewa Joyce futolo miruton talo le July lua ile divango la wuli and to look below. Yama tato fa linga ma fa silanga foi. Ya wale pa yama malo tato. Tru o lo sauri ba hia e fa no ngoma fa fonga foi. Irisio fa linga mtono baila official radio Samoa. E pe ona masia I o le tato fa linga mo lava. Ia so fui pea o le tātou tusi nā o le songa ma le tusi o le vau fili. A wale ngalo sau lo minga o le tusi o le vau fili ma le tusi o le songa ea e mawain whaano penga o Samoa I sisifo tutuila mamadua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o la matafa i o la matai I le whingo wha le walawe peo wha I poiponga ma liu leo si o singa o ainga ve sila whainga o Paolo o si I whaano alo whaalanginga e kālesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. E nā o le fitu se fulu tāla le tau, nā o le ofisa o le radio Samoa I le tolu pā tolu ono Hobble Avenue Manukau e maua tuai saulominga. Mori si whaamtalanga wala mai le ofisa I le ai taimi whainga luenga I le lua no lua, tasi lima I watolu, lua no lua, tasi lima I watolu. E le tātunu mera masani, ia peo lo wanga I saolava, I lunga o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai eilau o ka whaawitai. Whaasiusilanga mole pituru o vautupua I whalea lupo. O lea o toe la ngai le fausia o le malu po o se malu fau. O le kālesia whaapotopotonga Kerisiano Samoa e whakasa I vautupua I whalea lupo. Ona ua te lele a fianga o le malu o loo iai nei, ona o le puipuinga o le saunga le mū. E whaasitila antua I le awa ma le whaaloalo I le paia ma le mamalu I alo matama whanau a vautupua I whalea lupo. O le antua whaia le tātou fono I le aso lusfluivo a perila, lua a whelualima I le se fululua I le a wauli. O le aso mano lo tonu lea o le Anzac Day, po le aso fuwaile o le vai so fou. O le awhaia le rofanga masani o le Lusefulu Westall Street I West Coast I Glen Eden.
e le whaatoroina e le matupia le bānei e sofi da galo whainu le lei, o le asasu e lo wha malamba ma e tepa taulai I whale alupo, ai e te le I tō ai taunu mai I ni usila nei. O lupo masani e le tunu e le lei le tō e sea nu po topoto, tala au maima au mailau la fonga, I lea asa wa tō whaina I le lofo le tua, se ni ele nei silanga, e le tama e le whaatama, ia pasta lamos tele pui mai, o le teitei fono ia se tafa o tine, ai monisi whaamtalanga e fia maramala mai, wa mole whaamsotai le whailau tusi, ia lila whaitutoa, I le olua tasi, olua ono, iwa lua ono, lua ono, olua tasi, olua ono, iwa lua ono whaafutai. Silsilanga mole a inga salamo I New Zealand. E ia I tapu au pa ia sausaunga tā Samoa mai le tai sama le tui manua se ia pa ia le luolo toa li mātou te whaatulo watu. Ai whaapito au ngafole ni silsilanga I le a inga o le au salamo o lo alalama papa au I au kilani nei. E whaamata tuanto le tātou lotu whaafitai whaale tausanga o le a whaia I le asoto na inei aso se fulumaleivo a Perila, lua a filualima, I le mautau Samoa I mangele, o le teimi amanta o le se fulu tasi maai I le taiao. O se hawa noa tau le nei tātou te toe wheilo iai, mau si taulanga whaatasi, ai maise le malanga mai o le mafutanga, mai welingi tone. Morisi whaamtalanga whaafso te iane I le olua tasi, 5 tolu ono 5. Olua tasi 5 tolu ono 5 whaamtai alo senia ele laulaua fono ale au ainga au salamo I au kilani nei. Silsilanga mo alo matama whanau le whianga o whangawhau. A vea ia le nia vanoa e wala awa toa I le pa ia o tama whanau o whangawhau o lo alalama papa au iau te aroa I New Zealand. Whaafia ma le pa ia o le ekalesia la mosa. O mo o mia sa tātou sosoni I le toe whausiaina o le malu o le tua o le wala awa toa I lo tātou fono I tātou fono I le aso tolu o mei le tulai wha I le fiafi I le aso to nai. O le wala au antu lea e tau te awhifio mai ia tātou mafutai lea fiafi ia tai antu ielo tau soifua malamanta wala tātou te whailoa I fiafiai. O le tuantusi o le tasi o Great South Road I Otahuhu. Tasi o Great South Road I Otahuhu. Ai monisi whaamtalanga whaamsotai le o lua tasi o valuono lua tolu 5 lua. O lua tasi o valuono lua tolu 5 lua. Po le o lua fitu ono iwa fitu o iwa tasi. O lua fitu ono iwa fitu o iwa tasi. Whaute tele o lo seinia ele laulaua fono ale mafutanga alo matoma whanau ale fioanga o whangawhau I au kilani nei. O le isi a tātou wha silsilanga whonotanga ale mafutanga sangata ana pasilika I leo lumoenga. I le awa ma le whaalona tele lava e wha silsila antuaila tātou whonotanga o le awhaia le asonga fua o le eseta le vai asfau. Le pa ia lava lea I le matua na tongi ia alipia ma le toa iwa, le pa ia walo tama le langi ia tau o le whai matu yoti maliu o lua o te whai ia umanga mapasese maliu o mwenga o e lua I tumua. E whai e le asonga fua a solus futasio a Perila I le afo se fulu lua I le awoli o le no whanga masani o le se fulu wha o Tara Road I o Tara. Whaia ma le whaaroalu tele lava o lo seinia e le fionga ia pātele Michael Alipia Enderben ma le laulaua fono a le mafutanga sangata ana pāsilika I le ulumoenga. Ma le tātou whaalinga mulimuli o le whaasilsilanga mo le ainga sa lua whau I au kilani nei. Ma tau te whaatulu wantu iau mamalu mau pa ia whaalupaina Samoa mai le amtanga o I le ngā taanga tulou na lava. Ai whaatino tonu le rei whaasalanga I alo matama whanau
Ai Moise Paulo mangafa malu ai lo manto ainga sa lua fau i le pitonu o tawhito i Mangiangi. O le ale whaatono wina la tanto whaamoemoe le whaiunga o le rima sina ona o whaalawalawe le maalofia. Ai o le whaatono wina lava i le aso tolu sfutasi o me lua afe lua lima la tanto whaamoemoe e pei ona whaiunga fonoina. I le maunta o le teite i fono i le se fulu whaapesalo pleisi o tara i le awatele ma le whaaloalo. Whaaptaiolo seinia e le teite i fono ma le laulaua fono. O ni sinau tātou whaasilsilanga leo taunu mai le rivaengo laso i le tautua ma leo danga nei le Radio Samoa tasi lima Eva tolu a mo ia tālo si o le remaruia tātou uma i le timu ma le savili o le ria woli o le anso lulu o a mai nei whanau i le tu ua i o a onga Ioi a ua inu au fuala au Mai nga o ia e ua pule lava i yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai Unga luenga Pa a tau pati Oso pelue lue mai Susau panga Tini petama Oe po ole toi ina Uma ila Onde pila Wali kama Shaua lava Famole mole Iai fo ise lo matua Ufa asina Famisa misa Wali tini Shaua lava Famole mole Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Amole fusia la panga Amole po E tupu ai foi o se misa Au manipo Oi mafuko fo e au manipo Oi a winga fo e au manipo Boom chika boom papa o 5, 6 kilo low kino Kayla record show Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Malo people the Ausuie O Marie Fai ya yo mai la ia Vika let's go Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Amole po Aule fusia la panga Amole po E tupu ai foi o se misa Amole po Ia i fo i se fafa finge Vai ma soa fa sopa moa Wali kama shaua lava Famole mole Ia i fo i se fai lele Fai sana sefe falai pankeke Wali sunga shaua lava E fai lau kama Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Amole po Aule fusia la panga Amole po E tupu ai foi o se misa Amole po Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Amole po Aule fusia la panga Amole po E tupu ai foi o se misa Amole po E te mana tuaso o oe maau O talau malalofa na o wavatu E faali uma foi nei o manatu Ele ai maseisi wana o au Anima ya ia se matani se momoli atuai o walofane Ila upele wale mapaelo
Kaya Maria whafangomai o talani mai a te roa, mo lau nofta poe mai. O whaasino na whainga maros o whaatasi e na matanga ruenga o soi fo malolo ne whao ngāle upole tina pole tamatai, women. Ai leo le whao ngā ilo le whao punga o le tangata mai tō pole pregnant people. I ana so te inga winga I mata upu tau soi fo malolo ina. Sa tu si atu tamatai ministalong lang o le soi fo malolo ina, Casey Costello, ilo ofisa Celia o ye nei Dr. Dale Bramley, ila solusu fito mati. E whai le matanga aluenga e whao ngā i le ngangana moni, po le ngangana manino. Sa e tā waile na tusi e yani tusi singa sa taunu watu ilo na ofisa ma le matanga aluenga le soi fo maro loina. O whaasino ai I ta mai taimatina oni tangata mai tō. Ai o tangata e yeifa au tangata e mawhai o na tau o vese pepe. Wana o tina mta mai tai mta ngata e ai tu tino tau tina e mawhai ai o na maua I mai tanga mawhana wina se pepe. E ao na tau wino tina mta mai tai di salava po le ale o wala e whailoi na I la tau. E rusai ma le tusi. Sa tusi ai le limo Costello I whainga le tu tusa ma le whailonga tangata e whaatino ngā le soi fo maro loina. Whaape ai ma vaenga e pe o I tu tino whaasino I tina mta mai tai o ni mafuanga. O I manatu ai e te taura whao ngāringa ngara patino e anga tonu I le tu ai ngō tangata e ai. Sa whasiringia le I tōni usila I ale matanga alua ngara soi fō māloloina. Pe ai se aela tu te whao ngā isenga ngana tā whai. Ai po le ale umi taru na whao ngāina. Ai po ani suinga ua whaia taru na mawatu le tusi a Costello. Ai sa whaaria suiso upa le matanga alua ngā e le isa i ngā whaatino le ofisa o iai se so o tanga ma le whao ngāino le ngana e tā whaia umai tu ai ngō tangata. E leo manino pe ua whaise swinga na matanga aluenga e ngawhai ma le mta aupu talu na mawatu le tusi a ilana li poti whale tau sanga le ruafa ma le rufu tolu I le ruafa ma le rufu whaa o loo whaonga ai tusi singa I ngeinga ngane lua o le tina maatanga ma le tangata maatanga ai ua whaalia le whaia o ngā senior ma le ali sue whaapitoa I le University of Victoria Wellington Dr. George Parker e pe ona whaiana sue ngai tangata gay po le LGBTQIA o le tusi o whaasanga te wai I whaatinonga pitu siliona le lein. Ka e tā wai, o le tusi o se vāenga o se tūleinga lau tele poro kalame I tau singa tu tuso soi fō malo roina whaavau malo, ma o se tūlanga e le fiai o le tiro wa piki, e lau whai poro kiki au te aroa. O le whaamatau mua e whainga whaamaro steine whaia I se tina I Hawke's Bay, a whatoana ia, so taro na whora e tau wamos e na whoi le lau lau whora whaatonu, a le tāulanga le tu malo. O le tūlanga matau tio whaatūpula ia nei sa wanga e whaia I lunga o wala so tenga lau tele. O taula ia e whoi sui e whirwhiria, I tofinga le malo, whanau, maainga, mai whoringa mai patino le mafuri le I tūpātina matamatai. I whainga pālo te whai tū malo o tūlau tamai. O tina matamatai whainga malo whai tū malo I le tū. Wala tū whaasoina tala I sa wanga I lunga o wala so tenga lau tele. I Hawke's Bay, le tu malo luas fu tolu suis fono sa flia o pole no uma e to tolu mal te fono tina mata mai tai mo o yese mata se mata u lo longa ini lo longa ni sa wanga I lunga o wala so tenga lo tele o le alefa alo tu tele na ila to nga lu e nei to finga malo o le tina us fono Hastings Wendy Scollum tai falia sa to yo tonu no nei ngo morfi to va ai le ya le mai le u ai fa mata u le finga fa mar steinem and tēnu mai lea teimi, o ia mauaina I whaamatau whātu vevesi a mi o whaungari e whai atu a teia. Whaamatau ila na whanau ma temu whainga, e whaafefe o ia maringa luea I tofinga na malo. Ma le tēnu nei whaamatau e reo whaau whiofia, e whaungai ngō moni, mau penga moni o ti singa, a e mawhuri lea, e le tu pāri. Whaari e skolam, e whiofia I tangata e lui tau wina o ia iana whaung whain, whesilingi ana pālota, a ware I o ino na manatu whaalia, a wao whainga whaate mo klasi. Ai o whaamatau e patino e non tangata, o se whainga pala ai. Woso I lunga le numero tangata e o ina I ngā runga whawhaiao ngai New Zealand mai ai o tau sanga o le mawa lalo le ristara. Whaari a universite o tō tele ato mai tia onga o whaulu I ngoa le tau sanga nei. Ma le isi o tō tele o mai e tunu I whafo. O le si ti o le numero le ristara o tār whea ngai le mal timi nei. E pe ona lata mai nei sa lapata I aere matanga runga wa onga, e patino le ia o maurulunga,
I se tūlanga la matia tele o le uti o whaia o ngai iai. I le University of Victoria Wellington o le stara o tamaiti e fia o ina i ngā runga whawhaia o ngā o a onga maurunga ua whaaruina le numero le lua salau sfulu. O tamaiti a onga i nei a onga sa lato whaamatali nai le SS o mafuanga o le whao Sofia i whaaurua i ngoa. O risi sa whaalia, e ia ia whaia onga i o lato ainga e tō le tere mare whaasalonga o ngā tūpuranga o whaia onga. O nisi tamaiti sa lato whaalia e mana na o Sosani i tamaiti. O le taiulo la onga moa onga i University of Victoria Sue Sherrington o i whaalia. O le si tango le numero o iele tausanga nei, sa ia i lawa le wha moe tuluai. O le stara tausanga o mawai e masani ai ona maua lalo. O le whaatonu o le prokalame mua o onga whawhaia onga le University of Victoria Ben Ingerton o i ta ua o le toa telo tamaitia onga e o mai sao lava mai le mai ai o le maua o le tikeri i Victoria. A e lava foi le numero telo tamaitia toe suita le ni o ngā ruenga e a ngā iai. O le masino fau o fua e wha matua ili li poti o le matanga runga o a onga ile le stara o a onga whawhaia onga. O le sotanga ni sila le Pasifika ma Amerika o sili atu na taua na ilo le mesa iai. O le manat whaalia leo le minstara vai whafo ni usila va vasa mana e Winston Peters. Ino o mai ale vai ue Hawaii o le nasi singa masui o le Parlemene le Pasifika. Wa nga ia nenei le au malanga i fiti malolo ai, ai le ianga i atu Vanuatu matue te liuma iei ni sila. Sa whaalia Peters, o fuafuanga whata o Tomasani o mea tau ia Amerika mari sila sa whaasengaina a o iai i le malo tolo i nei. Ma ia ta oai o so tanga re Pasifika ma Amerika o tele atu le tau o nei lo le taimi sa iei momua. O le whainga paanga ni sila ma Amerika o tūmau na vea, ma se tasi o maafutanga pita umi o tūla i mai maritau, ai patino lea, ina o tilo i ele so whaatasi o mea nau i ele Pasifika, ma le atina ino o si o mianga o le puipuinga. Wharia Peters, o le a wheo Hawaii sa ma whaia na whasoa i aitia ma le sao ni sila i ma whaia i le ngarulu ai ma paanga whaitulangi le itulangi. Sa whairua i sui o leo malanga ma le kovana o Hawaii Josh Green, ma ia whaamaoni i a Peters, i le sao le walolo ngā whaini sila ma le whainga malo o Donald Trump. O le state o Hawaii o se state malo si ele ngolanga o le vaenga whao whaia le Democrats, a betat, o le lei tele le lato whenga i ma Washingtoni, ma se mōri mau mai le tono o le whainga malo o Tawai, o lo sao le whaatinonga le malo ni sila. Ia taro ta longa o le tamata alo whaatontonu talo i nei ale o Blacks o wha mautune i Apani, Richie Maunga. O i whalia, e matua inau e fia ta alo mo le au fila le ANZAC, i le ta alonga ma le Liona Britannia pe amalangane Australia. O maunga o ta alo nei i Apani sa vala u ieina ta alo mo le au fili mai tamata alo laka pilonga i Australia ma di sila. I putia i Apani o le whaia o ngā o Blacks Ian Foster, sa fsota ia ti a maonga mo le ta alonga e piona aveai, ma whaia onga o le au fili a le ANZAC, mo le ta alonga ma le Liona i Adelaide, i le asus fululu o Iulai. O maonga, o lo ta alo le kalapa le Toshiba Brave Lupus i Apani. Leo lo whaia onga i fwoi ma Foster, ma ia whaari ai leo pengo whamtalanga le rugbjp.com. O lo nau e ta alo i le ta alonga whaavau malo, mai o le aia ta pai lana kalapu mo se whatananga. Sa ia whaamaoni ai le talano a to Foster i a teia. O le tālonga whaavau malo muni o maonga sa tālo i ana tālonga whaitau lia limas mo le ono mo le All Blacks. O le sua ngā champini mo le iporo rangi o le ruafi ma le futonu le sa whai ina i Afrika i saute. Ai le whase atu i Apani mo na whea ngai mo le toto sanga ma le Toshiba. Sa wharia e maonga. O le tālo i le tālonga ma le Liona o le a whaamalia ina ai le whanau naunga o le manaonga. O ia ta wai, o ia misia, ia ta along whai te uli te tele, malai te tele, ma o le ta alonga o le atula late iei a o iei Apani. Liputi ai fo, isa tala no Foster, i stasio afa Peter Umiru Black sa iei, Aaron Smith, le fo e ta alo i Apani, no ori tai ama ta along whawa malo, e ta alo i le awal ANZAC, fa te siai mali tama longolo ngā mua, a le Wallabies, a Michael Hobart. O maonga e le i ta alo whaasanga tau lava i le Liona Britannia, i lana ua i ta alonga whaitau lia mo sa ta alo aino whirwhiria le All Blacks, a tasi li tau sanga mulmuliane, talu ona mai, ale malanga ta amilo, ale Liona i New Zealand nei. O le winga All Blacks, ma le Blues, man te rea o i talia neisa kone kalati ta alo kalapa i Apani, mai fōringa mai o le ata puni ai fōi ma le whai to o ta alonga whaitau lia mo le tau le sawa. A whai loa i le tau le lusfuru tau sanga, i ala na ngā yoinga i lunga o wala so tengi lau tele,
Muliane fa maonia o ka pia le blues ili tamana sanga so para ka pia Pasika. Mo ia fafte ia no sa alo fa ia o nga pulenga mana ta pai. Ina tele fa ilo po de kala po ta alo e pe o le ale umi o na fengainga. Ai woli patia nei o ta wa ia sei ni le fengainga mara kala po le Toyota Viblets. Le ta alo i sui mo All Blacks i chimaunga e fa ia o nga foi de fa ia o mo All Blacks ia en fasta. Ai ua wha mautuina le pule au ai sis tu fa sa o tu talalea o le kala po le Toyota Viblets. Ai ua wha mautuina le pule au le kala ka pifa professor le ka pia New Zealand Chris Lendrum o le ava noa lava ye tele ai le Filifinga le All Blacks i le tau sangnei e u lava le sauni tua New Zealand o sea Filifinga e wharangolango lea i le whaia o le All Blacks Scott Robertson e a mata talonga whai tauli ale pe uno le tau sangnei talonga tolu mawharani a yu lai i Dunedin Wellington and Hamilton. Tala nau ne yaso i ele to fia mali e tangata umasoi fo ia. Radio Samoa.
vi fianga sui fe filong yo le vai ngola woli tu fan sia le sumaya DJ JR e do lus ful midu tu te ni le tu lai lo fianga le tu mga wenga tu tu ma fai va lo filima sa pedang mo moli le famra tu ino le senta le ringa tu sanga au tu ya se le mo ta tu tala tu ta mai ta ya wa ta mo wa se si ona fa o poponga Too
Talo sia sa e wha ngai na maila tātou musika ngai wha mi ngoi e iau whi au tiute. Ia ma whai wālo whili maula de ia wauli o lea sululu. E ina walo miru tau te aile a whole lua. Wha manu manu wila wa winga o le ta. I manu kaunei. Ia talo sia o lo maruia tātou umasolonga le leia fuafuanga o le reifo ia sululu wanga atu. Ia e lea so tofi pa ia ila so anta au pa tātou bulia. Le lofa malanga leio le. Tua a whai o le uta mafuta mai le rivaingo la wauli. I le tautua wha o le radio Samoa tasi lima i watonu a mo. Mahalo le whai o le whaiwai. Mahalo fole o le sai tiute. Manga wenga pe o ngā pātia i tutonu. Ia o anturu o lo o nopi e iai o lo taupa ia malu tau manu ia wha befoi. Ia lau tautua ai tau malele le tātou wha sinumanga e Samoa. O nisi anō whanga ua wha ilo mai ilo fiso wha maunga i tono New Zealand. O lea ua wha atupura iai le whaino mero tangata o lo o au mawai. O lo ta ua mai ai e wha pia o Selwyn District. Tulan tātu i dai kalai stete. Ua mole mawina ia le sitia. O lea whainga o tangata lo au mawai. I le lima tasi ma le tasi pasene. Mai le tausanga le lua afe sefulu ma le valu. E o mai le tausanga na te nei lua afe lua sefulu ma le wha. E lenga tei lea o Queenstown Lakes District. E lona lua iai. I le whainu mera lea e tolu tesi ma le fitu pasene. E pe o na whai lo mai lea. Ea? O pitonu o lo o whai titia, tanganta o lo o anga i antu iai mau mawai. Wafiai i le pitonu o Dunedin. Ia malelau mua i wedding toni, sa o ala lau kala ringa whaia. Wa kaunga wha mingo i mai le lau mua i lunga i nei au kilani. O wha mau maunga i e pe o na tu i mai. E le ofisa wha mau maunga i to tonu o New Zealand. E fua lea. E tusi ngai ngoa e pe o na sama vantu le na whaatiroina e le tausanga e lua afe lua sefulu ma le tolu. Ia, o le tūlanga le nai pe o le iei. Ia, e nofo mai wawa ai nei au kila. Sole. Ia, te rei no pole ane mele sa wama se sifa mtalanga wa makua wha kupuria. Ia, e wha tupula ia le whainu mera o tangata. O la o au mautono au kilani le nei vai tautela le si mea mani e le wawa ia ilunga le awale tele. O lo fa tupu la ia pe avita avale o lo fe wa ia le ni o lanto ma fo fo se tu lo le fa fonga ngale tu e le a fia i fu matangi fa mtlanga na matangi sola o le au fa nga ina le tala le fa la we tele o le o tanga mai le tu a sia sa ke le menga o le ro wa ki ia wa fe le se sai yo ya o le sila va enga tele le wa matua fa tele ina le foi numero la tu tanga tono o kilai. Ia, na wa isi da fia mau tātou ilo. Ka mawilele e ngā pāu i o mai e tuno unai oi. I lano mai o le antu asia. O kamanga, soli, e wha au fio kuara ka awale kong. Anu aku mare ato. O na mera li. Ia, o le laki anu vavele anu lako. E o le winga la wha mtalanga. Tele wha la wala tau ta wale e ta ua mai. I lunga o ala te tele. O le fo ila usau i antu ia New Zealand anto amalela lola. Il famara tuina o le seta, tu telefone mano le tuno o la tu ua au kilani yang i antu i pitro, i fafo antu au kilani, ia ta pena le leila uta vale. Ia siaki le swau, va aipo le leipa la i o pa o la uta vale o ola le ea maha whanawhana, ma le ea malulu. Ia ma anto toa umara malu si anga o la uta vale. Ia ma se i ko i eise pengi singe e lava i lau whainga malanga i lungo le tele. O le sina me le tupu na le tele ina mai mau i tātou tupe. O le anu o ka awale o lai kūre e ringina. I rungo le moto wei. Fa mai e le umia o kau i le off-ramplay i le pumping sing. Pero mal ta vale. Poloka a koa i merfe malanga i ngā le tunu. Ia na mawai le o lau sana. Koe poloka koe uso e whaana brave i rungo le moto wei. O le fe malanga i le malu le tunu. Ia, na o nei vaenga tati antu iau am tafa. Ia Wai le au ngā lo wherua i le BMW ai le se pingi singo i kong. E makua le ai se manga i o lau Ford Ranger. Pe a rua pe lungo le motorway. Ma fua mai. E le ai ma se kupe uku e nau ka avare. O le mele, tau na wha lava le le pingi singi po le kiso o tātou ta vale. E whemaranga inga i le angatu i le vaintau. O le e seta le vai ngol ni vesu.
O se tala fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi ai talafu mo le tatu cashback. A man tatu lima se lau se aga i atu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe amanau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car done and said. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga i Samoa fa pe le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Matarua. Pe vili mai i le telefoni i tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Tamoli gospel music ile ni vangola uli tu van sia ele tu fa ya matumu o Pati Junior Sali. Mole tu is fulu fa sfulu lima milium te ona tale o le tulai tolu tan tolu ona wera tu lo ta tu tala I vai fanua ele ngara peritania to ai manta tu tala ita longa tala no ai tala ita longa o le po anta ya ele jamu sanga le NRL po le naka piliki le ole a fitau ye ya le awale Dragons male Sea Eagles anyway ele fingo fiel jamu sanga le temi de ona u tau fai le uma ya le fu san tau fa le tonu mo o se tasi o ta longa manta ina le nevanya so le ta longa la vole naka piliki le ole ava ye le tawinga ale awale tamano Stephen Crichton le Bulldogs male la pitilo to fo ye jele li fa ya onga ya Wayne Bennett wa fitu sumon tupu tu sangolon soifo au la vai fa ya onga ile ta longa le naka piliki yo e longa winga ele nga kai long kokonki a o langa pension ya onga sponsor vo ye mai kampang no ya maki di nga kiri kupe Wayne Bennett ta longa na Bulldogs male la pitula fa ye le 5 minute te ai lono Ila fia freely asem nei. O le tana spulu le po, o le aptau yele Dolphins male Melbourne Storm. Sasi fu ileo ta longa manta ina ina o manu malo yele Dolphins. Ila vea sona se ima vea tani ila la ta longa male Panthers. Le fu ina monu ma wina. Ya le manta ina la ta longa le vea sona se ima vea tani. Tali malo le Warriors. Ila fia la stonai. Afo le fitu. Ele fa ungo le rive yaso ele malo sia le Brisbane Broncos stasi lo ta longa ole amatua I manta ina ya ona ole tali malo ele Warriors I lona malayo le Go Media Stadium ya po le malayo Santa mo le Mount Smart Stadium ole si ta longa ole avto yele Roosters male Panthers e fa yele le afoliva ile po ole asto nai ya male aso sabe mai afu samlinga lotu mai ato nai ya male sina moi fo ile le luata la ile o le sosa ya on fa yele on talo ngana le Titans male Raiders fa yele ile July 5 le fiafi so to male Knights male Sharks ile limba midute te ile July ono ai tawa lunga ile asonga fua talo ngale le aftoye ya the West Tigers male Eels te le talo lo fanga solo fenga solo ai lunga o penga te fai lang e fa te tau lea ile anu ese mai o leano Samoa le o Jerome Luai mai le Panthers lea la ua makua kere e ngere fa le tonu o le Panthers ile nei fo I tausanga ile mai ai o le fa tausanga so o lo o siamu pini pe le tausanga ya o lo ye fo I amata fa lo toi fa le Panthers o le foringa mai o lo ye nei fi ese inga lights ya matu si o meni o benga te fa ilang si wakali lo po yesa e fa mai ni si mea o lai a mama fa mai ni si mea o lai a mama pa warm ni si kango fa ka si fa me fo sound e al sunga ya lua e po le tu langa wo te ile la tu mta fa lo tu fa ya o le ta longa na ile sunga fua o le vangia so fo telephone tu ya pa opinati Williams ile ni vangola woli before ile tulinga ya fiu tala pa unga po le fiu fo ile stemi man all for you the fever man all the time Tam sanga le laka P Crusaders male Blues land so for Raylan Day. Drew amale wari times that's to nai moana Pacifica male Brumbies. Ja toi male talongale si fi male Highlanders si last to nai. Ja male Force male Hurricanes ile pola stona. Yo. Ole makwa manga ya ole fai ngole veso le seta. Ma futa toi ile ali. Ja fai wa vaole awala ya lu go for the sa. Talo mai le krisi masima ka usanga foulenga e an muri. Ja. Vai de seta tanga I toile mal vale sa ko fa kali foi leone or krisi massima causa sulta simale afa medu turn tale ole July tolu le yawo Lonely, lonely, me and you, my
le si pula vea vea olo o ile faato anga o le lupe la lelei o le mo e tau felei o le mongo ua lele ma ua faa pepe pepe le masa tele le tava e ua pa e pa e ua lele atu isa sa e ma ona fulu o tomuli e o umi umu pa auli
sia ai taunu ulo ufa moe moe Samoa yo te fo ia tu tafa atasi maoe Lofo bea iau te arua Aula ufatu lava oe Samoa Lo uatu no uau te bimita bea ilo inoa Walongo longo wa o tala Tau taua oi ifa angatama O si manongi sasala Itu mawilo uanganga In this update, upgrades may be more important than new builds in a government unveil on long-term plans for health infrastructure. The Health Minister's laid out a pipeline for renewal and expansion at a cost of $20 billion. Simeon Brown says the average age of public health buildings is about 47 years. But Health NZ's Aaron Matthews says older buildings aren't always a bad thing. Even in countries which have very old facilities, if they've upgraded them, they've got a higher standard. We do see a lot of our buildings are not meeting the needs of clinicians to give them more modern models of care and the best types of care. Cyclone Tam is bringing wind and rain to the upper North Island as it edges closer to the country. Weather warnings and watches are in place for the north, Gisborne, Bay of Plenty and Tasman for progressive heavy rain and strong wind in periods until midnight Friday. Power outages are peppering parts of Northland and lines have come down at Silverdale on Auckland's Hibiscus Coast Highway. Auckland's Harbour Bridge is down to 2 lanes each way and Coast Guard is urging people to stay off the water. The Grocery Commissioner says the wholesale market needs to expand.
Pierre Van Heerden speaking out months from the release of a draft report on wholesale supplies. Here's business reporter Michael Sergel. Van Heerden's responding to Foodstuffs boss Chris Quinn speaking on News Talk ZB last week. We are supplying 70 to 80 customers or other retailers with products through our supply chain at cost effectively. The Commissioner's told Business Desk that's not a lot of customers. He says even though Woolworths sells more, their numbers are also still low. He wants both companies to offer more and says New Zealand may also need another wholesaler. Mercury Energy has downgraded its earnings guidance about 7% because of dry weather and low projected lake levels in coming months. It's still signalling a dividend of 24 cents a share. Waikato River inflows have reached record lows, meaning high spot electricity prices in Auckland. Forward prices remain high for Auckland over the next 3 financial years. That's news. In sport, could Lionel Messi be back for a 6th Football World Cup? Inter Miami teammate Luis Suarez has told a Madrid-based publication that Messi has a desire to help Argentina defend their title next year. Weight cut struggles and a respiratory health caution are behind boxer Mia Motu's decision to move up 2 weight classes. The former world champ last fought in January in England, but was hospitalised on her return to New Zealand with pneumonia and deep vein thrombosis. Trainer Isaac Peach says the weight-cutting process was taking its toll. We hadn't made weight for over a year, and trying to make that weight with her health was about impossible. So I made that decision to take her up a couple of weight divisions, and I think not having to cut weight can only be benefit to her health. Lewa whawhangale turuku swapo pukona o tātou tala I vei whanua matala I tā alonga o le rei a sululu peona urātu lei le rei vainga o le tātou tautua. O le vainga le tātou tala o le taulanga I antu le puana ni mala so anta mo au kilani anto ai foi ma Samoa. I le tulanta mai ai o le wha o Tam I le tu I mantu o New Zealand. O le wa mai ai ma tātou savili pe ona mole mawina I la so marisi o wanga anto ai ma timunga. Ko melo fisala va I tau le so to le va solo I wanga e ona mafa e pe malolo si savili e angi mai le tu I sai fa solo antu na to fa tau I le po ana nei o antu le sawa I do fanga ta lai I le se lau lua se fulu kilomita I le I tu la. O le mawhanawhana o le somo au kilani lus futasi tikeri manu I le poa na neis fulufitu tikeri e ngoto le la I le toi 5 minute le tulai ono I le fiafiana nei. O le vengola soa tai awe o soane le la I le toi 13 minute le tula e fitu I le tai au e fe e iai te munga e mamafa I nisi ro whanga anto ai ma wila ma whai tili mai taimi o le fiafi e tofa tau savili angi mai le tu I sasae e whaasolo anto I ro whanga ta lai o anto le sawa e le se lau lo se 10 kilomita le tula e whiolo lo mai I le fiafi a tai au. E watala whantu ai o tātou ainga wome masani Samoa le venga nei le tātou tala o le tau mo Samoa. O savili o le matau polo o lo ufti ai pēr Samoa whaatasi ai iao ia ma nai timu e a fiai le taro o inisi o taimi. O le venga mo le soi ufi tia se vaenga o le langi iao ma nai timu to ulu vavasoloai I taimi o le a wauli. Ato ai la ma nai wila ma whaiti tili e ono iai. O le venga mo le soa anta mo Samoa o le amatele ina langi le leile tau. Tulanga nai pio le winga o le tau mo le somala soa anta iao mo au kilani ato ai ma Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
fianga le ding vang ola woli mai DJ Noise DJ Damon to whangameke. Ala be sene hal saka mali ola faspo ya. Even bidu to ten ele to line to lo ding vang ola woli. Wa matala vanan tau fa woli mai la fa fa. Makori lo ko fa for ka ko ofisa. Le ding vang ola woli ya fa mani lo sai lungo la le tele. Ma futo mai be le radio Samoa. I feel I was so sad. Omega Ka, the knowing Omega Ka, Sabaleta Umofie. Omega Ka, feeling my loyal Omega Ka. Omega Cars, Lua Selau Diabetes Drive in Manukau. Pole telefoni oiva Lua Fitu Lima Balu Tasi Lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Malole Kesile Omega Ka. If you feel mona rentals e whailo antula na whaabitoa mole masina atoa o Aperila. E lusi whanpasene ua pa uma wala loa ile tongi pe asili atu male tolu aso e te whaonga i nai so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le malewa lele i whale olo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pema moli atu i le whale talibalo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina dei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le whaamama avenga. E iai le tātou account i New Zealand. Be la fosao le Moana Rentals e whaonga i le Pacific Easy be whaonga foi low credit card. Moni si whamtalanga walau le Pacific Easy i le o walu se lau o tasionono le Facebook al Moana Rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe i au malanga siasi i Samoa. Noivo tu, amo. Amata tunei maso umalava
Sufamali o Talafiso le vaingo le oli ma le pese le fa talipasi. Era was full family to and alien to line tolo. Ile oli de la sulu was full no le masido a perila. Lua fe loli ma de yele tanto fa tolong na tapina ci e bitai. Wale ba mai ya wala wale long puyeli o to pa imalo tumban. Tanto tolo no meni o so inga fa ni ona po. Mi se le vale mele ta o le wifi ma le internet. Ja, le Ona e ola tau internet i polo tau wifi. Po le data nei o la ila wa fo i hotspot. Ia, le link fia whaani mani fia le panti. E iei vaenga o le motu i saute, o la o offline i le teimi le ring. Ia, o lo whapea mai. E ini vaenga o le South Island, o le o lo offline i le teimi le ring. Ona, ua ngali e mo mea ta o iole. Po i sumu. Ia mo meo fiber cables e tulantane Dunedin. Ia, e lengan teilea. E iei whorakanga ngā rua koe whaiana ngā ruenga. Ia, e alua tu foi koe mo mokua koe maisi cables i le vale o Goa ma Balgotha. O lele whamele whamatalanga e silia ma le whaitau se lau. Ia, i la tau ali poti atu. Le wha le tonu weipo le motu sia i o suta inga tau telefoni, e la ngata i lea o le tūlanga tau interneti e nai pituru o Southland, ia antoai fo i ma o Tago. Ia, o le tūlanga nai pi o ne ia vai e o i mo meo internet cables ali o i o le ari. Ia i waka usi oki mea ai lalo i o le South Island. Ia le la wanga i atu i o le fo i le ni au. Ia, ma whape ngā longa moku siya kua i ma le fsota i ngantau internet. So le ka fio lai. Fe e bea koe pe me le internet il terminate. Fe e po anka ko mea le awhai. Ne no pe ke ia wo so e ma se mai u se siu kako. Ia ua o le a le koe ma sangi o kako bolanga. Ile motu sia o sota ingantau internet. Ia. Wilele, e lau matamata i le TV, i lau matamata YouTube, o lau matamata i le Facebook, o lau TikTok. Ia maso skoe ngā mele u whaongai na i le internet. Ai fe la pe a pe, e le tasi laso, ai kasi le vai aso. Radio Samoa, tasi mai batolu. Radio Samoa. Tasi lima i tu. Okay. You see right about now, we're gonna take it way back. We got light reds in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside, P-Town, 5024, click, Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la la la, ta ta la la la. You so good, I know you fancy a man that is so magnetizing. So fancy with that hook, bam-ba-diddy-dum. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Memories eye-catching me, girl, I'm falling. But it's stalling, still got me singing ta-la-la, ta-ta-la-la-la.
Put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, someone you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get a right cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it.
fua. O le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I watolu a mo. Se kia Radio Samoa. Lo me du tu te anele a fo le tolu tu fa tala fa tu ile di vai ngole a woli I lau fa funganga ya finga ile tu ma longa mai ngalo wenga ile vai ngale ona ia tan tu fa no foi ile tu wai wa onga ile vai sumo mua Michel Sam yantu ile fa ma tu no le setolo ma lo on tu ai ma le tanto polo kana me fo silva tali mole fanda ile nei fo I vai sumo le dava ia so fo se ia to ya e fo ya onga e o le toi fa wa wina no polo kana me man tu silva tali mo alo fanda wala tu ai vai o lo yila o giveaway le fi avantu ma o pe an sa o la tali o le giveaway o le makwa ma ngia e mai o le Domino's fa le pizza le Domino's o lo ia le me ka o le 3 large pizzas lua garlic breads ma le 1.5 liter o le fangu su mari o le visili lai fa pe o fea le si ta mo le sanga to fitu le wa sa ni tu yai ia le to fitu le manu samo ile tau fai ni tamit o le tanga tai mo sa o lanta ia o le tanga tana la manu malo le tanto giveaway le dei vai ngola o le tolu fitu tasi lima I vatot o fea le a fai le si ta mo sanga to fitu le wa qualify nei le to fitu ale manu samo a sa o lantali ya ona batule ma o le tanto giveaway na mai le Domino's mangeli sa sai Fuanga malanga tano wabloa o te ai le taimi nei taiao te lo fia o le tamata te ya wasata ilunga o le fata te ai se lave ai mai taimi nei taiao o te ai se uma koefa uma kurka ko a pesena timi dei tai mala RSA. Alo fa tasi mala sunga ya arona le divai ngola. Talo arona. Talo fa se manu. Ma lo so I fo fe lo fia ko sa mi pizza de bede yo. Wa ka ko sa mo ya mo nga o de lo nga ya pia ya to ti pa. Ia. Ma na ya o fe le se ol tabla arona. De la curva la wi kan nei no ma ko kan e ko va le ko la tip oh puke koi no I la sto na I na se me vai ante nei le pitonu e ta o Franklin oh okay yeah yo over area ko anga ma ko e se foi le manu so le ri o kopi con ori ole e ade kan e ya ma ko se bangue se e continental ko e ari ani rona e pise e continental e o kopi con continental le rona o fe le wa qualify le te to fitu le mansa mo ta alo le masina fo fa bol elo le ke ko fikure yo LA e mo I local le ya te mangu e manu malo o ai le la fo ai la voucher le la ba yo po te yo e nga mo ka mai oh ko fia e ko fier kinga ingo si finge vai ko me kilingi vai e fulu se mang e bueno pero ka wo me sa wa e yo oi de ka ko mong yang ale dio la iya rona si ka foi ma sia ro fo ngai kinga ingo si finge vai ko ma e bueno que dinheiro para mercar coisa vou dar para ma ko ai ngor kayo que yang ko mo malo ia le o le me ka ua fa fe kai wa ia va ku se kofia ke oi e lavanga o sa lavanga o sa ia oi ia ma le tau singa na ia alo ma fa na koluka large pizza e luaga garlic breads ia ma le 1.5 liter drink lena ia e ma wa mai dai la wa nanga le Domino's si mangi le sa o le la on se melunga le tala ina rona o afo fonga le seta o e ma le ala sunga mla ing ia so
Ia mo fo fani e te fe mo fo fani le va ia ku kala kau e pa re con kala kau e ela mo fo fani te fe pa ia le tai rona mo wi tele se tele sunga va pe fo il fa tu mo do fo alo mo la inga oi se mang se ko studia ko la la tai morka batanga ka kem sa e o sai me runga linga le la fa mo la lo so e ke wa e masa wa kol tamino e ko so muri me fa ai ma le ko maka e ke wa masa wa ko ngo le ko fa so muri me o ka ngar fa pizza e le da qualify le te to fitol ban Samoa o le so tolu mo le so fa le basina fo le basina o me le o le anga i je fa tawi ma le bottom 4 ma le top 12 o le HSBC 7 Fuanga la malanga tau no wabloa o te inai le tai mine tai ao te le lofe au kore me te mata te au se ata i lunga o le fata te iai se lave ai mai tai mine tai ao o te au Mata ai ta tala au mai se avanoa tai mine tai au o te iaila e uma sa o miti ai o te whaia tai mine tai au wamole mole patale mai Seata ilunga ole fata ai se lave ai mai tai mine tai au o te aina e uma sa o miti ai o te paia tai mine tai au vamos de mole Oi
Whakamani na o le RC le whantola tōlanga taimi nei tai au. E pa toi whaamalo to ia arona le na manumalo le tātou giveaway na whatope o le rea woli. O le asululu mai le Domino's Pizza e dai Mangry East. O le piki lana voucher le aso an tai au. O lo komal porkalame le whanau sili matani se i toi fo i antu le kwantalo na lua o a onga. E le mai ai fo i o malo longa. E ai pe o le ele vai aso momoni ma le vai aso mulumuli. I le vai aso asa. Sao we all wow. Se ta umaya o na o ita. Sa o to mai o tafa. Musu mai I lo taringa. Ita awane inga loina ta fenga Mai uma fauna itu bupea ia so uma le fiava Never for your man telly, the swell of no, ya or your soma. Asuma, say you live for a bow. Public penalty, I might say shit up from no. Kill him from ta, yo, limit to love. I feel no pillow for fat mountain person go na. Bowling of a yasakele, Kawisuma. So kill Sammy, you're enough about the bungala. Kill him a kalakaba, you are in bungo. Really kind, but it's very vow. Not bungo, so by you pick, I could pay you out of far. But not go to my father. Fakula ile mtuka Mekeulo maya ika Jeswal tawa saile Pengo fiore polonga Malafu yeso kapafa Loga lala Kukolo mai petinga sunga Inu me ungo Sabi o maunga mabao O tutawa sa O fainga tamatinga O me uma O te Just think a minute. It could change everything. Think a minute. If you win all your arguments, you'll probably lose all your friends. Just imagine if we cut off our relationship with every person who disagreed with us, we'd have almost no friends or even family left. Because if we're around someone long enough, we'll eventually disagree on something. So we're much better off to resolve our conflicts than to dissolve our relationships. We'll have a much richer, happier life full of close friends and family if
we develop our character and skill to become a true peacemaker. Today and tomorrow, we'll discuss some helpful guidelines as we build a life of successful, satisfying relationships. To begin with, it helps to understand the 3 main stages of resolving a conflict. The first stage is recognition. You must recognize and admit you have a problem. Sadly, some people don't even get this far. They live in denial, pretending there's no problem. So there's no real peace or progress in their relationships either, since they're not honest with themselves. The second stage is reaction. You think, wow, it's worse than I thought. So a lot of negative emotion and hurtful words may start pouring out, causing more pain, resentment, and even breakups. Sadly, many families and friends are stuck in this second phase. They recognize they have a relationship problem, but they don't do what it takes to repair and heal it. The final stage of conflict is resolution. It takes true humility and courage to stay in the fight for peace and not give up until you've solved the problem. You have to pick those places you won't walk away from. So you swallow your pride and learn to work together with the other person until you find a solution that you both feel good about. But after understanding these phases, you still must think about what you've done to help cause the problem. Before you blame or accuse the other person, ask yourself, honestly, how much of the problem is my fault? There's no such thing as a one-person problem. Remember, pride cares about who is right. Humility cares about what is right. So try to understand what is wrong and what you can do to change and help fix it, to bring peace back into your relationship. Today, won't you ask the Prince of Peace to start changing your heart and relationships into the loving, peaceful ones He created you to enjoy? Just think a minute.
Maya ia o tau mai le o telefo e whakasa mai le penisula I te ara tū. Tōlunga tuai le polokala mena o le Think a Minute I le divainga o le fiafi. A whio nei tela lai I nai au kilani sifo I nai te ara tū. Ia po ai fo I tūlala tātu I nai te ara tū. O nei e misia whaafiafianga I le fiafi nei. Wasau ni e le kolisi Robert Louis mai sa moa. E le ngantoilea o le whapelea o na mawai fo. Ia, masea whanoi te wheloa I tuai I nisi fo I malanga mai sa moa. I le onga Robert Louis, ia, mamantua mawhaia onga. I le tau le ono I le whiwhidei, whawhitu lua Te Two Road, I nā I le peninsula I Te Two. Lea o le whaiai, ia, sia lantou whawhiwhianga pupu. I le whiwhidei, ia, misa le watatu ia lala I nā, I le ho lea le whakasa o lo tutuai le sunga le whiwhi au. Ia, Reverend Philemoni ma le whalitua ia lofa. Ia, pe a whio dai moso wa wanoa I lea whiwhi nei. Ia, misa tantou ia nā o tawina. E nai le kolisi Robert Louis Samoa I tau sanga ua lewa. Tasilima I Watolu Amo. Radio Samoa. Ai le tu wala for le dia jafia e fa malo antu I tulinga ya awi matangi ya loto tulia le pulele o company askulimi e se le tofu le e se via ko nga askulimi e ping askulimi fo I na nga sia mai lunga o le langi ia le tofu le ya o mai le si o yo le tu le nganta I le so Samoa. Ia, o le rei fo I viaso tātou te le mafuta le so antau no nisi o tōtongia wha le ainga o la whapele au nanga I tuai le so antau. Ia, misi le vaitau o le e seta o le awha matatuina le whai ungo le rei viaso. O le asanga ngana mo le tala whiaunga I le tātou mafutanga I le so mo le rei viaso popo e ngā luenga tūte ma whaiva alo filima ma tua atu atu o emola o titi whaitama. Taiti atu le tuolo o tau soifua. Ia, ma soifua uma o le tātou tunu e le ngata I tono New Zealand e whapefo ia tunu e mamau ia tātou maua se e seta file mu ma ia maua tonu le nganga ma le a anu na laiona tu ua e le alo pele o leli ia lona no whanga I le lang e fio mai e tongi o la tātou wangsala o le nganga moni le da ia ma ia maua e fo I tātou le loto fe wha manga loai le riva I tau ole e seta ua tātou iei nei. Tālei tulai whae le whiwdei au tātou tala mai antunu o le langi ia wha pe fui ba antunu o le Pasifika suia le defoa e le whionga ia lei antou savea ia mo le polokalame o le nganga I fo whaiva au re ngalo au re emisia le tātou polokalame o le malu I whale pe on te pere mai eil whale tua ia e mele palamo o le loan market. Ia e mai ia nei whangamua ma le polokalame o la wauli ma whangamua Samoa e maru I tele le e seta. Ia e misa la vale whai unga o le vai so umi tātou toi whiloa I le dawa I sfau le alofa malanga leo le tua ia ai tātou mose e seta fia male manuia ma manatua aua ne ngaro a tātou fuala au ia manai o tui ia ma mea umana molo soi fua malo loina